Mu mutima wa buri gisirikare habamo umutwe udasanzwe ufite ubumenyi buhambaye mu bya gisirikare, usigasira ubusugire bw'igihugu cyawo. Ni umutwe udakunze kuvugwa kenshi ariko ukora byinshi bihambaye. Mu gihugu cy'u Rwanda uwo mutwe nta wundi bawita Special Force Commandos ya RDF. Uno ni umutwe wihariye udasanzwe, uratungurana kandi urizewe. Uyu mutwe woherezwa aho abandi bananiwe, utumwa aho rukomeye. Ni umutwe w'ubutwari buhebuje, imyitozo ikomeye bakora, ni icyerekezo gihamye cy'ejo hazaza h'igihugu cyacu. Mubwira ngo mu kiganiro cy'uno munsi munyemerere tuganire kuri Special Force, umutwe wa mbere uhambaye mu gisirikare cy'u Rwanda, ukora byinshi bihebuje nyamara wowe utazi kuko ukora mu ibanga rikomeye. Mubwira ngo uno munsi urawumenyaho byinshi byihariye. Ese ukora ute? Imyitozo ubona imeze ite? Ikorerwa hehe? Mu bihe bihugu? Icyo nakubwira cyo ba hafi tubane muri iki kiganiro, uramenya byinshi byihariye kuri uno mutwe wa RDF ukomeye kandi waciye agahigo ku isi. Mubwira ngo nimba uri mushya hano kanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana. Nimba warayikanze warakoze cyane, kanda like. Uhawe ikaze. Special Force Commandos ni umutwe udasanzwe mu ngabo z'u Rwanda RDF, ugizwe n'abasirikare batoranyijwe ku rwego rwo hejuru, bafite ubushobozi bwo gukora ibikorwa bikomeye kandi bidasanzwe. Inshingano zabo ni ugukora misiyo z'ibanga, icyo twita Combat Special Ops, kurwanya iterabwoba, gutabara aho bisaba imbaraga, ubwenge n'ubwitonzi, no gutabara abasivile bashimuswe, kurinda ibice by'ingenzi by'igihugu, no gukora ibikorwa byihuse aho abandi badashobora kugera. Special Force ni umutwe wizewe cyane mu mutekano w'igihugu no mu butumwa mpuzamahanga bwo kugarura amahoro. Imyitozo y'abajya muri Special Force si isanzwe, ni imyitozo y'amaraso n'umutima. Bayikorera mu bice bigoye kandi bikaze nka Gabiro mu burasirazuba, Nasho hafi y'ishyamba ndetse na Nyungwe, ahantu habagerageza ku mubiri no ku mutima. Batozwa kurwana mu misozi miremire, mu mashyamba, mu butayu, mu mazi ndetse no mu mijyi. Special Force hari imyitozo yihariye bakora idasanzwe, nko kumanukira mu mitaka, icyo twita parachute, bamanuka mu ndege, kurasa nijoro, kurwana mu mwijima, ndetse no gukoresha drones cyangwa se indege zitagira abapilote, ndetse no gutabara byihuse, icyo twita rapid response. Ikindi kandi batozwa no kumara igihe kirekire batarabona amafunguro, ku buryo umu Special Force afite ubushobozi bwo kumara iminsi atararya, ataranywa n'amazi. Ino ni imyitozo itavugwa ahubwo igaragazwa n'abayirangije. Special Force bakoresha intwaro n'ibikoresho bigezweho kandi bikwiranye n'ibikorwa byihariye, nk'imbunda zikomeye nka AK-103, AK-74, M4 Carbine, zoroshye gufata mu biro ariko zikaze mu mirwano, imbunda za ba snipers zikaze zituma barasa kure kandi badahusha, machine ziremereye nka PKM ndetse na LMG zituma bashobora kurwana igihe kirekire. Bafite kandi ibikoresho by'ikoranabuhanga nka night vision goggles, bino ni ibibafasha kureba nijoro igihe bari mu rugamba rw'ijoro, GPS system, kano ni akabayobora aho bagiye, ndetse na drones bashobora kwifashisha bareba imbere yabo uko bimeze nimba nta mwanzi uhari, laser target destinators, hano ni ako bashyira ku mbunda kakabaha target ku buryo adashobora guhusha aho agomba kurasa, akaba hareba neza. Ibikoresho by'itumanaho ritamenyekana cyangwa ridahakingwa, ibyombo bakoresha nta muntu wabihakinga, n'uburinzi bukomeye budasanzwe. Special Force Commandos igizwe n'amabatayo atandukanye agiye akora ku ngeri zitandukanye. Hari abashinzwe icyo twita urban warfare, bano barwanira mu mijyi. Hari abashinzwe long range reconnaissance, bino ni ibijyanye no gukurikirana umwanzi igihe kirekire kandi ntakubone, bino bijyanye n'ubutasi. Hari abashinzwe anti-terror ops, kurwanya iterabwoba mu buryo bwihuse. Izi batayo zigabanyijwe mu bice bitandukanye by'igihugu ariko zikorera mu bwiru bukomeye, ntiwapfa kumenya aho zikorera. kandi izi batayo zose aho ziri hose ziriteguye,
ziteguye kugaba igitero aho ariho hose cyangwa gutabara mu kanya gato. Aho bakenewe hose barahaboneka. Ubaye uri umusirikare cyangwa se ubaye ushaka kuba umu special force, kugira ngo ube special force bisaba byinshi birenze umubiri ukomeye. Ugomba kuba usanzwe uri umusirikare wa RDF, ugatoranywa mu bandi benshi kubera imyitwarire yawe, ubushobozi n'ubwitange no kwihanganira ibihe bigoye. Uca mu igeragezwa rikomeye ritandukanye n'andi masomo ya gisirikare wigeze wahura nayo, harimo n'imyitozo ya gisirikare y'amarenga cyangwa se irenze, nko kwihisha, kugaba ibitero mu gihe gitoya, no kumenya gukora ahantu hatari isuku cyangwa se kumenya kuba ahantu hatameze neza ariko ukahamara igihe kirekire hatari ubuzima busanzwe. Bake cyane nibo barenga icyo kigeragezo, ariko nubwo bageraho ntibahagarika imyitozo, batozwa buri munsi kandi buri gihe. Special Force Commandos ba RDF bamaze kwandika amateka akomeye mu bikorwa byo kurinda imbibi z'igihugu cyacu. Special Force yagiye igira uruhare mu kurwanya inyeshyamba zashakaga guhungabanya umutekano w'u Rwanda mu mashyamba ya DRC cyangwa se mu mashyamba ya Congo. Special Force yagaragaye mu butumwa bw'amahoro muri Mozambique, Central Africa na Sudani y'Epfo, aho yahagaritse ibitero by'imitwe yitwaje intwaro igatanga amahoro aho byari byanze. Special Force yagize uruhare mu gutabara abaturage, ndetse kandi yagize uruhare mu guhiga ibyihebe bikaze no mu bikorwa bya gisirikare byagaragaye nk'ibidasanzwe. Special Force yarahabonetse. Special Force yubatse izina rihambaye mu karere ndetse no ku isi yose nk'umutwe w'abasirikare bafite discipline, ubunyamwuga n'ubutwari budasanzwe. Special Force Commandos ni umutwe w'abakora ibyo abandi batinya, baharanira amahoro ariko biteguye kurwana igihe cyose bisabwe. Special Force ni igisobanuro cy'ubwitange, ikinyabupfura n'urukundo rw'igihugu. Abo nibo barinda u Rwanda. Barinda u Rwanda haba mu kirere, mu mashyamba no mu mwijima baba bahari. Nta n'umwe ubimenya kuko bakorera mu bwiru buhambaye kugeza igihe babahaye igisubizo cy'ikibazo cyari cyabonetse. Nkubwira ngo uno niwo musozo w'ikiganiro nari nabateguriye. Njye wakibagezagaho nitwa Ronje. Nkubwira ngo nimba uri mushya kuri ino channel, kanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana, kuko utayikanze ntabwo wazigera wongera kunyumva. Kandi kanda like, usige na comment y'ikintu wifuza kumenya, yaba mu bijyanye no mu gisirikare cyangwa ibindi. Nkubwira ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.